I always say one thing. Yeah. Alikho ithwase lalala nokugobela namuhle nendumba le right eperforma kahle but alilanza ngamandla extra. Khohlwa. Akunadlodi lahlala lapho. So igobela makalala nalamathosana kusuke kwenzakalani kusuke kungasenadlozi in between. Suke kuwukusa, suke ngasinadlodi in between. Alikho idlodi elithi gobela lala nethwasa ukuthi ithwasa lithole in amanga lawo. Emanga lawo it's simply because abantu suke be desperate. Yeah. Can you imagine umfana wabantu efike kuwecakekile wena sumbhizi umphonsa ngamaqantsiqansi uyabona instead of ukuthi umnike 10 minutes le right umfana umkhuphula. Lasethi ke senilalile nahlanganisa imoya yakho wena inenzawo yayo la esuke ibekwa khona. And they don't even notice ukuthi after doing all those things ithathwa letinsila tisiwe kuphi. Yes. There are many rituals akhona ukuperformiwa ngetinsila tebantu etiphuma sexually. Senilalene ke at the end of the day ngiba notophakama nguwe or nguye ugobela. Gobela. Exactly. Ayisho wena vela wazi next. Yes, abantu bafihlela iqiniso. That's the main key. Abantu bafihlela iqiniso. Lokubi kubi lokuhle kuhle. Masithakatha siyathakatha, masilapha siyalapha.